Ovo je priča o Obrenovcu. Za vreme Drugog srpskog ustanka knez Miloš Obrenović je oslobodio veći deo današnjeg Beograda, a meštani jedne današnje beogradske opštine su dobili nov naziv. Naime, u znak zahvalnosti što su od tada mogli da žive slobodno, meštani šalju knezu molbu da mesto nazovu Miloševac po njemu. Knez Miloš je ispunio želju svog naroda, ali uz malu izmenu, pa nekadašnji Palež dobija naziv Obrenovac. Obrenovačka čaršija tada kreće da se razvija, pa je današnji centar nekada bio pun dućana, radionica brojnih zanatlija, trgovaca i kafana. Iako su ti tradicionalni zanati odavno umrli, meštani uspevaju da sačuvaju dušu nekadašnje čaršije, održavanjem brojnih radionica i manifestacija koje će vas vratiti u period ponovnog cvetanja nezavisne srpske države. A dan kada je knez poslao odobrenje za promjenu naziva mesta je dan koji se u Obrenovcu i dan danas obeležava. Da li znate da su se Obrenovčani igrali sa milionima? Sredinom prošlog veka u Obrenovcu je pronađen veoma važno arheološko nalazište. Na mesto gde se reka Vukodraž uliva u Savu postoji rimsko naselje i utvrđenje koje potiče iz 1. veka nove ere. Dakle, postoji od samog doseljavanja Rimljana na ovaj prostor. Iako je lokalitet bio pod zaštitom države, neki ljudi su odlučili da baš tu zasade voćnjak. I tako su prilikom dubokog oranja traktorom izvirala blaga antičkog bogatstva. Meštani su tada našli prve zlatnike. Nisu mogli da pretpostave vrednost, ali su im našli namenu. Bili su im zgodni onako uglačani za igru. Bacali su ih u Savu kako bi napravili najbolju žabicu. Bolje su odskakali nego bilo koji drugi rečni kamenčić. Međutim, nije dugo prošlo dok se meštani nisu dozvali pameti i tada kreće prava zlatna groznica, koja je mobilisala ceo obrenovački kraj i šire. Svaka porodica je imala detektor za metal i vredno tražila svaki dan. Nažalost, blago koje je u Obrenovcu nađeno završilo je prodajom uglavnom na bečkim dvorovima. Ovo je priča o 46 misterioznih figurina iz vinčanske kulture. U celoj svojoj istoriji postojanja nikada nisu ratovali, ali su u jednom požaru nestali bez traga. Pre 6.500 godina ovde je postojala veoma organizovana civilizacija u periodu mlađeg kamenog doba. Ovo naselje je brojalo više stotina kuća koje su imale i 200 metara kvadratnih, a bile su uređenije i organizovanije od svih onih u srednjem veku. Tragajući za novim saznanjima o vinčanskoj kulturi, naši arheolozi su 2008. godine ovde otkrili 46 neobičnih figurina. Njihov značaj je bio ogroman. Prvi put je pronađen konkretan dokaz da se radilo o veoma uređenom društvu. Njihov raspored je govorio da su se organizovali za odbranu, a u rukama su imali oruđa za zemljoradnju kojom su se bavili. Pretpostavlja se da se možda baš ovih 46 vinčanaca borilo protiv neprijatelja kojih je kasnije potpuno izbrisao iz istorije postojanja. Iskopavanje je arheolozima donelo i tačan prostorni raspored objekata u naselju. Lokalitet se nalazi u Obrenovcu, u mestu Stubline.